Nginokubona befundisi bethandazela abantu besinde, kodwa ukuthi mase behambile labo bafundisi labo bese kuphinde kuyabuya futhi lokho okugula obekuthandazela kulo muntu. Bese ngibuye ngiyakhumbula ukuthi kunephutha elincane elenziwa befundisi mabethandazela abantu bebakhipha amadimoni. Amadimoni awaphumi ungawanikanga indawo ukuthi awaye kuphi, ukuthi awayohlala kuphi. Mawufunda lapha eBhayibhelini, uJesu mhla ethandazela indoda enamadimoni, abuza amadimoni ukuthi njengoba usixosha lana nje uthi asiyephi. Wasephendula uJesu wathi ngenani lapha engulubeni. Nangempela amadimoni aphuma kulo muntu lona angene engulubeni, lezo ngulube lezo kuthiwa zabaleka zaze zawuphoseka olwandle. Lokho nje kukodwa kuyaveza ukuthi mawuzoxosha idimoni ufuna ulinika ikhaya elisha ukuthi asihlaliphi. Manje wena mawuzothandazela umuntu uthi umkhipha amadimoni kodwa ungachazi ukuthi lamadimoni awaye kuphi, amadimoni azoqhubisa nje kube ngazuthi asephumile kulo muntu kanti awaphumile, aqubisile nje. Uyonede ngahamba lo muntu obekuthandazela bese lamadimoni aphinde avuka futhi. Mawuzokhipha amadimoni fanele walungisele indawo la azoya khona. Amadimoni ayatshelwa ukuthi njengoba niphuma ke la hambani niyohlala ekuthini, ngoba amadimoni alidinga ikhaya, alidinga indawo la azohlala khona. Ngakho ke mawukhipha amadimoni nje fanele wayalela ukuthi awaye kuphi, ngoba ngale kwalokho ngeke azaphuma amadimoni unganikanga ikhaya elisha.